Blogmasa? Vedno rečem blogmas. Jaz pišem blog. Če sem naročila hotdog, jaz sem imela hotdog. To ni hotdog. Volt. Koda Kaja Solo za 5 evrov. Naročila sem hotdoge, ki so razrezani. Kako so fukit. Diši. A ja, ne snimam zjutraj, ura je like 1. Vlogmas se je odlično začel. Nač ga imeti. Jaz še nisem vzeti. Kaj je bil, da je hotdog, če je bratwurstno? Kaj če bi šla v Avstrijo? Pravga sem se spomnila ene. V Avstriji smo bili enkrat na božičnem sejmu in so bile take klobase. Ajde, idi jest. Lunchtime, Kaja Solo na Volt. Zraven pa gledam How I Met Your Mother. Barney. Glih kar je on komad. Ta komad je jaz. Evo je avto. Oh, that's beautiful. Razen ta ženska tukaj v rozu. What are you doing, the girl? Like, stop, girl. You're not it. You're not it. You're not main character. He is. Ja. Evo, to je zdaj ta. Mislim, da sem ga narobe obrnila. Yes. I'm sorry, but this is good. That's not bad. Bila sem v Millerju, ko sem zadnjič delala vlog od Fine Jasmine in je delala te kristale, ne vem, a so isti, ampak jaz sem obsedena s kristali in pa sem se to kupila, kristali. Pozabila sem vlogat, ker sem šla v trgovino zaradi tega, ker nisem navajena na vloganje, ampak končno sem kupila pištolo za delati. Pa baterije za lučke, te da grem zdaj to narediti. Oh my god, it's gonna be so cute. Oh my god, pregrlek je. Ne reč. That's what she said. So cute! Dejansko so na timer, tudi da se po 6 urah ugasne ostale. Sprav hoče mi to si na živce z božičem letos. That's the whole point. Ko pa smo že glih pri Fini Jasmini, lahko pa naredimo, kaj smo kupili v trgovini. Actually, ko ona to snima, it's very satisfying, ti da fosile. Dva različna cheesa, ker bomo delala mac and cheese. Salamo, mlek, pa zelo... Avokado. Pa granatne jabko tam zadaj. Avokado. Šavakado, ki be? A tam zadaj. Avok. It looks like ball. Ja! Look at what we have here. Danes gledamo prvega Bonda in pilo se bo zraven. Prav, limet ni bilo. A da bi mu ono not. Fuck! Olive smo pozabila. God damn. Ampak danes gledamo Casino Royale. Prišlo je do spremembe. Ne bomo danes delali venčka, danes gremo na izlet tovornjakom. Končno. Moj fotor tu govori, da bom šla z njim že pol leta. Zdaj končno gremo. Moram se preobleči. Moram imeti, nimam danes božičnega poloverja, ker sem imela, da bom imela vsa dan božični polover, pa ful debilno zgledam s kapo. And then we go! Yay! Smo midva šla z temle. Kam so šla? V Koper. Jaz pa počakam. In pa gremo domov. Nisem več snemala zdaj na poti, zaradi tega, ker smo pač čvekala in had fun. Bom zdaj pokazala malo en tak cute, temu reče, cute video, glavne, montažo, vožnje, wow, amazing. On je fan kraljevskega podcasta, ker ima kronoga. Haha, smešno, smej se. Nismo še na avtocesti. Jaz sem razmišljala, da če mi slučajno ta kariera gre v PM, bom jaz tudi kamion vozila. Če ne bom jaz največja slovenska youtuberka, pa ne vem, čez 10 let, ko se bom ustalila v življenje, bom imela kamion in ga bom vozila v celi Evropi. Lej, kak bom, pač tak bom jaz. Jaz bom tudi tak cool. Ne more biti tak cool, ko je Atana cool. Ja.
gremo snacks, let's get snacks. Pravi road trip. No, Concert by Petrol. No, zdaj je sicer malo šit svetlova, ampak čas je, da preberem prve komentarje, prve vprašanja z mojega prvega vlogmasa. Pa ful veliko zelo novih subscriberjev, tako da subscribite se. Vsak dan nov vlogmas, cel december, it's gonna be amazing. Prvo vprašanje je napisala Lyra Srebrousta. I'm sorry, če bom narobe brala imena in priimke. Najraje snimam, oh my god, unboxinge, hole. Vlogi so cool, vloge je lažje editati. Imam pa ful rada editanje, tako da mi je dejansko editati boljš, kot pa biti live. Fun fact, ne maram streamati. Mislim, se je cool, ful mi energije poberem. Kimi Cat je vprašala, nisem je bila že v stanovanju. Bi pa z veseljem šerala, če bi vedela. Špela Kraljič, res je, in jaz zbiram slikice, oziroma, ja, zbiram slikice zaradi tega, da bom dobila nagrado in da jo bom dala mojemu nečaku. Lara Perko je vprašala, katera je tvoja najljubša pasma psa. Pa ne, no, kaj je? Korgi. Ker bom isto kot kraljica in bom imela tik 15 korgijev. Henry Gamer je vprašal, koliko si dala za cel setup? Pojma nimam. 2 jurja za računalnik, koliko je bil monitor. Večino ostalih stvari sem dobila, ker sem imela sodelovanje z Logitechom. Lightrink si kupila. Lightrink imam že najdlje, Lightrink imam že 4 leta. Pol kamero sem dobila od sodelovanja na Džungli, pa od sodelovanja z Canonom. Mikrofon sem kupila sama, je bil neki 150, sem izjela 120. Ne vem, ker pač že to delam, da si števam. Matic Vogrinčič, meni je čist cool, ker živim sama in jaz imam ADHD brain in mi je ful dobro, da imam vse blizu, ker če pač jaz nekaj ne vidim, to za mene ne obstaja. Tako da zato imam večino stvari zunaj izven omar, zato da pač se spomnim, da to stvar imam in da jo uporabljam. Recimo jaz sem imela čaj, sem imela zunaj na polički, pač na kavomatu, zato da sem se spomnila, da imam čaj in da ga lahko pijem, ker pač ne obstaja. Zakaj pač, kako to, da sem se prisilila od teh majhnega, pa zaradi tega, ker pač je trenutno za tako ceno. Welcome to 2021. Thea Smith. Luna je stara 2 leti, se mi zdi. Moja prva služba je bila pa... Kavarna? Ja, kelnerca sem bila prva. It was very fun. Not. Lea Cafuta, likovna. Ne, v osnovni šoli. Absolutno ne likovna. Profesor sem me sovražila. Angleščina. Ja. Max White je... A to je slučajno, ki vsako leto. Ja, oh my god, včeraj sem ga gledala. Pač obožujem ta intervju, vsako leto ga gledam in spremljam pač njen razvoj, pač meni je amazing, I love her. Moj life je vprašal, kjer je tvoj filmski crush? Daniel Craig. Na novo. Ne, to je lahko, veš, isto, ko je bil v prejšnji epizodi, je bil naslov, prej sem ga sovražila, zdaj ga obožujem. Lahko zdaj dam spet isti naslov. Meni on bil vedno ful antipatičen, ampak ta Bond me je pa spremenil, pač spremenil mi je life. Zato, ker umre, a veš, sem bila tik... Oh, ne! Si jokala? Nisem jokala, mi je dol viselo. Ne, v bistvu je po moje bilo najbolj changing moment je bilo, ko sem začela poslušati audiobook od Casino Royale. In sem se na koncu tak jokala, like a little bitch, in pač zdaj mi je Bond. Oh my god, Ines Hedl je opisala, Hrestač je legit moj favorite ballet show, but also Barbie film, so oh my god, ko sem videla Hrestača, I screamed, haha, why are we so fucking alike, I can't. Hashtag Vlogmas Squad. Hashtag Hrestač is life, ja. Ines tudi dela Vlogmas, upam, pejte si ga preveriti in tako se mi zdi, da smo po moje še edine, ko tako delamo proper Vlogmas. Ne da narediš 2 videa na teden, Vlogmas, ne, moraš imeti full commitment vsak dan. To je Vlogmas. Tako da, Ines, I love you. Yeah, we are the same person, basically, če gledaš tak 9 content, isto. To je to. Zdaj mi se lepo več. Ok, v glavnem, hvala vsem za tale vprašanja. Bila so zanimiva. Zdaj mi to ne sveti več pravo. Glede mojega celebrity crusha, evo. It's official. It's official, pač. Now we're married. Danes je prvi dan, da gledam Bonda. Še ne greš spat? Ne
najlepši spa, danes še moram Bonda pogledati. Ni prvi. Ja, ne je prvi od tega. Pač prvo se moram ogreti, veš, zato da lahko one šiti seksistične gledam nazaj. To se je ful narobe slišal. Zdaj so ful po televiziji. Ja, vem, na planetu. Ti so že tek pol leta, ker je vsak vikend eden in jih je pač 27 in več. Pol leta, Ja. nek za pol leta. Tam na televizija neki, ne vem, ne mara Bonda in ne dela, tako da... Oh my god, spring rolls! Tudi makico. Možeš pogledati. Makica! Bo pa ne šedren. To je alkohol. Ta makica je best thing. Oh my god, Ariana Grande! Zdaj bojo teorije, da jaz datam Ariana Grande. Bitch! Sem zelo moške roke ima ta Ariana Grande. Ariana Grande! Anyways, ta makica je najboljša makica na svetu. Pa roke tako. Oh my fucking... Najmanj seksističen Bond, da danes še ne bo zabavno. Jaz bom v naslednjih expozala in pa imela full hate komentarje od moških. Ja, taki so bili cajti, a ne. Tršanju. Ohka se je to delalo, ohka. Zdaj tak. Niso cajti bili krivi. Bond fanboys are a problem. Jure je problem. Jure ni problem. Jure je problem. On sam ima problem. Jure ima problem. Jure ima več od teh. Jure ima mnogo problem. Get some help, Jure. Ne vem, Max, to je ful dobro. By the way, spring rollci so ful boljši, če jih delaš v olju, ne v pečici. Ampak zraven mene je zelo zdrav človek. Max se je pa prav. Pogledaj mi filma je fertik. Mislim, da mi ima knjiga bolj všeč. Ampak, to je to za današnjo vlogmas. Če vam bi všeč, dajte en like, subscribite se zdaj spodaj, komentirajte eno vprašanje, pa bom odgovorila jutr. In vidimo se jutr. Prosim, imejte veliko se smeti. To sem včeraj pozabila reči. Zato rečem danes. Čau!